Ebigambo by'abatura nibyije aho bwanyuma y'enjurambi okutimba oruguuto rwa Kyambura kuza Katerera rukagumizamu okuzibanda. Oruguuto oru nirukoresibwa abashubuzi bingi hamwe n'abantu ba butosha konka ruri mu mbeera mbi omu bwire bwa hati. Engoko zange zamara kufa n'okufa zafara kuri bakutukora kutugama batukanga batusirikisa obusente bw'isiru. Kurugiriraho abatura abebembezi nibabeije uko mbwire bw'akaruru konka bitu ebe babasindikire kubakorera bikabeba. Aba bahigura kaba MP akora urubuto n'uwa government kandi bempi nubo kushishira se nubo kuma bageti ya government kamba ngo batukora urugudo twakana kora urugudo abantu ko kumuturasa ko tubuzugu umutarware tokargayo abwensungeti. Tukiriro mnyishengero wa Katerera Muhammad Katoto bitogu no bwara baraganisa ngo gutora nurija korwa abaturano bajangu nukwe bitwire abebembezi baruko baraganise bitakwikirira. Buri Uganda yona intindo zona zifuire government yene kore kikubasika kureba ngo yakore kikubasika ombongere yona kureba ngo guto bagaruka mu kuzitereza konke kizibu bakine kizibu cy'enjura enjure kiri nyingi buri hamwe hona konke cyo mugisha murungi natungo kumanyisha mu kasheshaka wiroloderi yone ruga kashese neza mbarura kwakira kulodinga ibi kimotoka kigureda wire bona nkiragaro muri Katerera batandikire Kyambura beje kirugu bakore sporting ahantu hasiskire na Kashaka road then kubara heze umushana gwayaka batungire contract akora ruguto rwona sabantu witu ayino busoborozi no buyinza bwine bwo kubasa kugira ngo aturetere panki itano zo musenya kira. Engutwe ejo bwa hati neto bwobo metoma y'abaru kugikoresa na mnonga abaru kutambura mbiruka gasha kwa Onesimus Ndianabo.